सही खुदिंगी सेप्टेम्बर थाना लाकपदा मणिपुरी अखोई खुदिंगी थमोइदा तुहत पीरब कांगबु सिंबु योखत पीबा मानव खुनाई अमगी मंगलान सागतचबगी अमदी अपुनब इमा लेबाक असिबु नुंसीजबगी इहुल्लमा अदुमक लाई मिटै फुरुप की लांगबल था अखोई लाइरम लैंड तिनख्रबा इपा इपु सिंह इमा इबेल सिंह पुमनमक की मफमदा हैकत लैकत तमजब थासी मणिपुर की मपारी लमयानब हिजम इराबोट की मफमदा इकाई खुमनब उत्तुना सेप्टेम्बर थाबुम अमा चुपना इराबोट था पालन तौनरी लमयानबा असिना हिंगलिंगै मतमदा लमदम असिगी लौमी सिनमिसिंग यावना सोथरबा कांगबुसिंगिदमक पाम्बोम तिंखिबा अमदी अतोपा लम कयादा कथोकपगा लोइनना तौबिरंबा सिंथानिंगाई ओइरबा थबकसिंग अदु अखोइना सैथाबदा लोइबा नाइररोय कुनसुबा चही चागी अंगनबा मतमदगी लमयानबा असिना इमालोन मणिपुरी साहित्य हिंगत हंदुना चाउखतनबा होटनखिबा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की काहेनबा नीति की मायोक्ता लौमी सिनमिसिंगिदमक याइफनबा होटनबिरंबसिंग अदु मणिपुरना लैरिबा मखै खक काउबा लैरोय लमयानबा सिना तौबिरम थबक पुमनमक अदुगी मनुंगदा जर्नलिज्म की लमदा तौरम थबकसिंग ngasi फाव मयक्लान तादुना लैरी आकाशवाणी इम्फाल की पाव कांगबुना सेप्टेम्बर थाना लाकपदा लमयानब हिजम इराबोट की मफमदा इकाई खुमनब उच्चब ओइना पुथोकचबा अखनब थौरम लमयानब हिजम इराबोट अमसुंग महाक्की जर्नलिज्म पुदुना लाकचरी अखोई खुदिंगमकना खंगी मदुदी जर्नलिज्म नत्रगा जर्नलिस्टना खुनाइगी मित्येंग अमदी वाखल्लोना चिंगबा होंदोकहनबा ngami अंगनबा मतमदगी हौना जर्नलिज्मना खुनाई अमगी अफा फत्ता लेपदा अचौबा थौदांग लौरी जाति अमगी लाइबक लेपदा चाउना मतेंग पांगले व्लादिमिर लेनिनना इंग कुमजा लिसिंग अमा चमापंदा इस्कारा हाइबा पाउचे अमा फोंगदुना महाकी वाखलोन लैबाकी अमदी लौमी सिनमेसिंगी ओइरिबा फिबम निंगथीना ईदुना फोंखी मतुंग तारकपा इंग कुमजा लिसिंग अमा चमापन तरा तरेता लौमी सिनमेसिंगना मतमदुगी जार निकोलास II की मायोक्ता रशियन रिवोल्यूशन हौदुना अनौबा सोवियत यूनियन हाइबा कम्युनिस्ट की सरकार लिंखी रिवोल्यूशन अदुबु बोल्शेविक रिवोल्यूशन हाइरगसु खंगनरी बोल्शेविक सिंगना इस्काराबु मखोई की पाउचेनी हाइरी मतवसुमना भारत की जाति की मपा हाइरग खंगनरीबा महात्मा गांधीना महाकी यंग इंडिया अमदी हरिजन हरिबा चयोल की चेफोंग सिंग असिदा महाकी वाखलोन सिंग सत्याग्रहना चिंगबा लम कयाद ईदुना मतमदुदा ब्रिटिश लेंगा की मखादा मिखा पोंदुना लैरिबा भारतवासी सिंगदा अनौब वाखलोन आशा अमदी थौना हापनबा होनकी महाकी ऑटोबायोग्राफी मक्तदा गांधीना जर्नलिज्म असी मियाम की सेवा तौनब खुलाई अमनी अमदी पाउचे अमदा अकनब मपांगल लई हाइना इरमकी मतवसुमना मालेम की लुसिंग कयाना तोल तारब कांगबु सिंबु योखतनब होनबदा अमदी मियाम की अमत ओइब पांगल सागतनब होनबदा जर्नलिज्म की मतेंग लौखिबा अमदी मखोई मसामक जर्नलिस्ट ओइखिबगी वारी ngasisu अखोइना थेंगनरी असिगुम्बा मियाम की लुचिंगबसिंगी मनुंगदा मणिपुर की लमयानबा हिजम इराबोचु अमनी हाइबा याय जर्नलिज्मना मियाम अमदी खुनाई अमगी लाइबक लेपदा लौरिबा थौदांगी मतांगदा आकाशवाणी इम्फाल की ई पाव कांगबुदा एडिटर्स गिल मणिपुर की हानगी प्रेसिडेंट अमसुंग टॉम टीवी की एडिटर इन चीफ अहोंग सांगबम मोबीना असुमना हाय मणिपुरदा जर्नलिज्म की योगसे हिजम इराबोट अखोइना मियाम की लुचिंगबा इराबोट हैना खंगनरिबा कोई जननेता इराबोटना हौदोमबनी महाकना मैतै चनु हाइदना कोई चेफोंग अमा पुथोक्तना मणिपुरदा मतमदुदा प्रिंटिंग प्रेस लेत्रिंगेदा कोई साइको स्टाइल मेसिन दरगा नमगा पुथोमी तसेंगबती जर्नलिज्म से इराबोटना माना ngalingeda मसिगी मागी इहौदुदा मसि याहनबगी मरुइबा मरम अमदे कोई जर्नलिज्म सिना कोई खुनाइसिदे पीरिबा मागी कंट्रीब्यूशन हाइबा तारि मसि माना ngन खंगबदगी
पाउचे से पुथोक्तबा यादे हैदना तौगिबनी होजि पाउचे से ngalingaidadi akoi miyamna I pau fangnanaba honaba aduga akoida entertainment gi education gi haiba area ahom sikakta da koi confine targa pause gi maruba rule si aduni hana lorame adu hujikti pause natraga koina media na khangnariba koi journalism gi singbam sina khunai sida kadai bung ngamge se koi mipung khuding na khange huji anoba laiba trend sida di koina media can influence people laidna miyam ji koina ithil pibangame miyam sida ithil piraga di amuk opinion sagalak bangame opinion sagalak bangamagadi koi miyam sina kari gumba kholawma lenga na tobada aran bagi boiro achumbagi boiro koi chaibo boiro thagat boiro public ki voice makak thorok na bagi maram si media na magoi halle ana media gi sumba maruba role si yamna ngalingaida irabo na ma amasamak koi yawol lami haibetare ahongba purukpa pamanipa ama oirakpanina mahaki kholau si miyam yaunaba honarakpa miyam gi opinion ama semno honarakpa maduda mana sinaba ngamnaba haidana koina mana chefong du putho ambaduni anu khunai sida hojilariba media gi maruiba thodang si manipur gi damaktadi koi Lamyanba Irabot na koi inot ama bibiramaga mahakna koi gi khongda phum ama thambiramaga mathang sakhulaktana hojikti koi anoba technology gi sida koi tangaga koi media gi thaksi yorpangambani aduna masigi phibamsi laknaba honabada aduga miyamda kananaba honabada Hijam Irabot na ikoida achoba koi inol ama pibirami haina thamjage kun suba sahisa gi angan mamatamda manipurda manipuri lol amadi sahitya bunung sijaba miyoi kaya lamdam masida thorakki masiga loinana aikhoi gi leijaram liba lining bu amuk hanna hingat hanna ba hona biramba lusingba singsu thorakki makhoi sing adugi manungda hijam anganghal khoirakpam chawba lamabum kamal Hijam Irabot lining han nauria phulona singbagi maming panba yai Lamyanba Hijam Irabot na journalism gi lamda thabak tawkhibasi tangkak ani thokna yengba yai ahanba tangkak asina mahakna manipuri sahitya amadi mamalon chawkhatnaba honakhiba aduga ani suba tangkak asina manipur yauna bharatna british lengaktagi ningtamba phanglamdagi matam asini Lamyanba sina Dhaka dagi mahi masing tamluraba matung English singa masamapan kunithoida maitei shanu haiba sefong asi phongki British Laingaki matamda Bharata Sahitya Lol amadi Kala Sanskriti gi lamda maming leiraba Bengal da leiringaida Manipuri Sahitya amadi Lol chawkhathanba pambagi ihul Irabot lakhibani haina akhang ahi singna mot pinari Manipur gi ahanba chefong maitei chanu asi Hijam Irabot masamakna stencil da iraga una saba cyclostyle machine da khutna roller chingduna namlaga puthokpani press ta namlaga phongba natte Lamyanba masamakna editor oiba maitei chanu chefong asi thorakpada kabi Dr. Kamalna taramna oktuna asumna ikhi matam kuinagi tungda lengsilakle ima maitei shanu maitei sahitya mandir manungda yandai thanna lei haptuna katlusi imagi khuyada Matau asumna maitei chanu chefongna matam aduda Manipuri Sahitya amadi lol chawkhathanabagi yening hulhanki Hiram asigi matangda Progressive Writers Association gi advisor su oiriba Irabot ki matangda lairik iba Langoljam iboyaima miyamna Langol iboyaima hairaga su khangnariba aiba asina Akaswani Imphal gi ipaw kangbuda asumna phongdorakli Maitei chanu si 1922 kitang thengdara 25 da haib shaw ya duga mayam punam launari sidi 22 duni ahanba maitei longi manipuri chefong ahan bani haidana launa bani aduga hojiki maitei chanumakta leiri sidi maki ideology gi kari gi wasi thoina changri haina lobu yai maramdi masina piri si khoi gi manipuri khorirol site gi aduga khoi gi culture ki swai si khara mapung wini ne lawi lai thibana khoina masigi chepong si copy si phangmangam dabasi kanagumda kan tobba leirambadi yai aduga ama si phangbadi ngamdre mapung wina khoina khara phangbadadi maitei chanuna piri si site gi anuba isiel tama haurakpa maduni haina khoina lobu yai karigino haida manipuri site na nauhongna yakairakpa
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯔꯤꯅꯥꯟꯁꯥ ꯄꯦꯔꯦꯠꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯐꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕ ꯂꯃꯥꯕꯝ ꯀꯣꯃꯣꯟꯒꯤ ꯀꯕꯤꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯤꯃꯛ 1814ꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯅꯨꯗ ꯐꯣꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯅꯨꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯁꯤ ꯕꯥꯡꯂꯥꯅ ꯀꯔꯤꯅ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯅꯝꯍꯠꯇꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ 1920sꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯅꯥꯟꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ 22ꯅꯦꯕ 20sꯒꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯍꯨꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯣꯃꯣꯟꯒꯤ ꯀꯕꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄ꯭ꯔꯇꯤꯚꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯁꯥꯐꯨ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯃꯛ ꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯅ ꯅꯧꯍꯧꯅ ꯌꯥꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯅꯣꯠ ꯏꯊꯤꯟ ꯄꯤꯕ ꯃꯥꯏꯌꯣꯟ ꯂꯦꯞꯄ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ 1913ꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯒꯣꯁ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯝꯃꯛꯈꯤꯑꯕ ꯃꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯣꯒꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯁꯛ ナꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯟꯇꯤꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯥꯡꯂꯥ ꯂꯣꯟꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦꯗꯅꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯌꯧꯔꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯁꯔꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯕꯪꯀꯤꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯟ ꯃꯊꯦꯜ ꯔꯕꯤ ꯊꯥꯀꯨꯔꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯨꯒꯠꯅꯤꯡꯕ ꯄꯨꯈꯠꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯤꯡꯕ ꯁꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯏꯊꯤꯟ ꯑꯃ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ ꯂꯃꯥꯏ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯄꯥꯟꯕ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯤꯜ ꯀꯛꯂꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯣꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1998ꯀꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 16ꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯥꯂꯝꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯟꯊꯨꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯩꯅꯕꯗꯨ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯨꯛ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1998ꯀꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯇꯥꯡ 16 ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯨꯅꯝ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯃꯤꯈꯥ ꯄꯣꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯂꯦꯟ ꯖꯦꯀꯣꯁ꯭ꯂꯣꯚꯥꯀꯤꯌꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡ ꯀꯔꯥꯆꯤ ꯕꯣꯝꯕꯦꯗ ꯍꯤꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯍꯧꯅ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯏꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯦꯔꯥꯒ꯭ꯔꯥꯐꯇ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯈꯩꯒꯤꯁꯨ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯨꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯨꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎ ꯇꯝꯖꯅꯕ ꯋꯥ ꯇꯥꯅꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯨꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯅꯧꯅ ꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯄ ꯆꯦ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯕꯥꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯍꯧꯕꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯔꯤ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯨꯛ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯜ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯪꯘ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯣꯛꯊꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅꯤ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯣꯡꯂꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯔꯕꯥꯔꯗꯒꯤ ꯅꯤꯈꯤ ꯏꯪ 1898ꯀꯤ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ 18ꯗ ꯐꯝꯕ ꯗꯔꯕꯥꯔꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯅꯝꯕꯔ 25 ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯈꯤ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯗꯒꯤ
matam adugi rajniti gi oriba phibamda mahakki wakhalon phongdoktuna miyamda mit nakong oinana bu hanarakhi Lamyanba Hijam Irabot ki anobu juk chepong asigi matangda Manipur da phongba miyam pauche gi editor Saikhom Jugolna Akashbani Imphal gi pau kangbuda asumna phongdorakli matamda kogi India gi independent struggle se am wa thak leba ado Manipur da su independent struggle se Irabot ki magi independent struggle se da so yawa amane India gi independent struggle se da group ani thoi amana sejau pai wa lawam chawa singna lusingaga British India da gi tathokpa pamba atopa kangbu amana lomi amasung simi singna lusingaga British India da tathokpa ani si gi movement si unjalaga adum sabine adaida Manipur da Irabot na yalhana ningtambagi struggle se mana hodeba adudagi anuba juksida adugi paujel British tatopagi andalon da anuba paujel ama sadopagi port amaka anuba juksida mamitayaba Manipur da leiba lomi ayamana lomi oibanina lomi sing mayam se punjalaga adugi British tatopagi struggle aduga loinana akoigi loyam chaba sing matamduda British ka dagi ningthaugi monarchism gi magi loyam chaba haitare monarchism je asigi na dominant oina panba matamnina matamdugi ihoutuda British tanthopa at the same time akogi loyam chaba sing dagi miyam da akogi lam yenthopagi movement ama adu chanjale madugi themes tu da Magnayama Sagalaga, Deda, Irapani, the Miamzi, Honaba, look particularly Lomi sing Honaba, do Iho the Man Lamjingi. Mana Adugi Yodugi Lamjingba, Gi Roludani, Sai, Say Meama, saying Meam, Putokana, Horo, Kana, Sape Say Meama, Man Ling. Adugi, Canomando, Adugi, Cano the Tims to the name Mana is. Lebaki Sokotpa Porpai se Lomi Simi Yodana Sokotpa Porpia development ICD Tabak Suba Simi Lomi as in a port Potopa the Sokotagi Masak Putopanina Makui Yodana Kasu Sokotpaya Aduna Sokotpasi Porna with the Makta Adumba Simi sing Lomi sing interest Iba Ngangba the Makui Lingjin Mano Porkna Bohanaba asina maruba motive oineba sai media gi role se music ekoi tasena da media si ayamana ekoi narrative se media da phongdoiba narrative mayam sing se ayamana sason pariba langak pariba senjau paiba ina khumba kanguna ayamba mogi mot se ayamba chatleba aduga lomi amsung simi sing ade thabak wana suiba sing sigi wa phuddi mang ipu kutaba aduna makhoigi interest tabak to waisi na maru oibo oibanina awon ba ma pork pai se tabak suba mi sing yawdo share tasena hada media the tabak suriba reporter sing adagi magi machine man adagi computer pai ba kariba man tabak suba mi ngaktane makhoigi tolop adagi makhoigi wages man ke mapung phana matikchana pidra boidi media su kasu sokoloeba aduna makoigi welfare gi kari gi wakal lon mayam jinga mayam gi apunbagi ningtambagi hodu ga yam mari leineba aduna ngasai gi media singji hujikti ayamana narrative se ekogi ruling class kangu awang watha kangu adi sason toiba kangu singna ayam control toiba aruga voice adi tabak suri ba miyam sigi voice mokogi awana di madugi konjel di yaw de madu Irabot ki oina di adugi konjel du ne mana pi pani Anauba juk chefong asida matamdugi rajniti gi lamda maru oina interim government lingnaba honarakpa matamda Irabotna mahaki oiba wakhalon kaya chefong asida mayek sengna tahanki ing 1948 ki July kunda
Chefong asida Manipurda Marakki Sasan haibadi interim government ama semnabagi matangda sabha tinba haiba wahi asigi makhada leibak miyam pumbada khanghanaba hotnari waroldi August tang taramanga ngasi tha asimagi manungda British na Bharat ki sasan samata sinaragani hairaba matam asida Manipur su marakki matam gi sasan punaba interim government ama semgani hairi asigi maramda wa kaya su laipak na tanare semgadaba sarkar asi laipak ki wayal onbagi matangni asiga loinana ayamba wa sabha asida ngangnagani khwai pumnamak na lakpinaba ningsingjari numit July tang kunithoi ing lising ama samapan niputaret laipak pokpa matam nungthil pung mari tabada mafam MDU Hall Police Bazar Masiga loinana mahakna chahidugi July 13 da phongkiba anauba jukki ahanba lamaida Manipurda leigadawriba interim government asigi matangda kupna nainari atopa Englising ama chamapan nifutaret ki me marigi anauba jukki edition da Hijam Irabot ki chefong asida itattatana yauriba maram kharadang hariba headline asigi makhada interim government ki pukning chingsilladuna asumna iri Lising ama samapan nifumari ing December tang ni panda Sri Irabot singna prastap tawduna Kasar Jela Krisak Sabana dabi tawkiba Bharat Swadhin Phanglaba Pradesh Khudingna Sasan Makhutta Phanglabada Ningthau Panba Laipak Manipurasi Manipuri na namna laibani Magi lol Sanskriti Atai jata ki pumtop top I aduna Manipur ki tainaba hek thangnaba Manipuri na namna laiba kasar ki nongpok thangba sarp makhai Manipur ki manung chana thambiyu aduga mana Pradesh amada tinba masung top na leijabagi di Ganatantra ki niyam matung inna Prajana lepa matung inna thambiyu haijakibadu Pradesh khudingda lol amasung Sanskriti ki biti da khaidokpagi wa khanarakpa matam sida Manipur ki maram asimasu interim government amasung Assam sarkarna khanabinaba ningsingjari Lamyanba asigi wakhalongi matangda langoljam iboyaimana makhatana asumna phongdokli Dhaka da leirurubu matungda nupilangi karigi phadringai khotringai mamangdasu lamdam state khoigi lomi gi krisi somoleni na 1936 ta namonde lingkhat ba hore app masisu Dhaka da pirakpa ithinne lowi maramdi Bengal da mani jamindari system jamindar singna tenan sing vote biba nei biba adudagi tenan ki ho te baga gi karigi wari khar soidana leirani aduna ma krisi someloni linkhala adugi di ma jelegra chaitar kolom adal leithokramina 1946 ta thogle an bada krisi someloni linkhatpani 46 ta thoglaga madugi krisi someloni gi mifam phamaba matungda krisak sabha in ole mamingsia adudani mana bhole pag ulong da kai haisi marxism leninism da lukchaba amanina ma ki marxist ideology gi enomadi mangonda leire madugi ideology dugi kan amane ne khoi lowe anu bujug harisi anu bujug harisi kari no mana anu bujug harisi modern iram ki mana holi si prithvi gi klaibi itihas ta magi matam du dei da mana anu bujug harisi magi yanan bache phong si gi man pirisi masidei ampana pirebo adu kari no man si harisi di anu bujug harisi di hai matam da 1917 da Russia da Great October Socialist Revolution tore aduna socialism linkhat khre mioi begi asyangba maning tamba haiba anoba ira jukama haurena loweba Atopa panba yaba mana Shefong asigi khuthangda matamdugi mahiroisingi oiba wafam kaya puthoktuna mahiloisangsinda lawriba phigi matangda amadi khunai asigi nupi singi oiba wafam singsu Lamyanba Hijam Irabot na iba Shefong asigi copy singda thengnari Englising matsamapan nifutaret ki August tang tara nithoi da phongkiba anaubu juki kunamasida Manipur Mahila Andolan Joy Oire tha asigi manungda khetipuron yelagani haiba pau asi yauri Atopa chahidumaki me taranipalgi khutnamda Mahila Sabha haiba headline amagi makhada Englising ama chamapan kuntra mapange nupi lal andolanda luchingkiba Manipurgi amatangairaba nupi gi marup Mahila Samelan amuk hingatnabagi matangda phongli chefong asida yauriba warol asi samjinna hairabada Englising ma chamapan nifutaret ki
मे तांग तरमाथोय नोमाइजिंग नुमित की नुंगथिल पुंग मंगा ताबदा वांखै अयांग पलिदा श्रीजुक्ता सभी अमसुंग जुबती अनी न कौदुना महिला की सभा अमा फमखी सभा अदुगी मरु ओइबा उद्देश्यदि 1998 इंग नुपी आंदोलन लुसिंगखिबा मणिपुर की अमत ngairaba नुपी की मरुप महिला सम्मेलन अमुक हिंगत हनबगी मरमनी सभा नेत्री की भाषणदा हौजिक नुपीना हौगलाइबासी नुपागी येकनबो ओइगे हाइबगी नते पुनसिगी लानफमदा मतिक चाबी लोइनबी ओइननबो होनबनी हाइना ताकपिखी सभा नेत्रीना सभागी मखा ताब थबक श्रीजुक्ता खगेंद्र सिंह सिनरमलग लेंखी श्रीमती प्रमोदिनी देवीना महिला सम्मेलन हिंगतनबा रिजोल्यूशन थांगतली सभाना लौखी मदुगी थबक तौनबा महिला तराना कमिटी अमा सेमखी अतोपा नैनबा याबा अमना लमयानबा हिजम इराबोतना मतम अदुगी लाइरबा प्रजासिंगना थेंगनरिबा अवाट अपासिंगी मतांगदा अनौबा जुग चेफोंगदा इतत तत्तना पुखत्तुना मरी लेनबसिंगी पुकनिंग चिंगसिनबा होटनबा असिनी मतम अदुदा स्टेट सप्लाई विभागना येनबा मणिपुर की चाना थकनबा थुम चीनी केरोसिन थाव सेटना इन्नबा फी लंगना चिंगबगी चाकथुंगी मतांगदा महाकना चेफोंग असिदा इखी मसी इंग 1998 की अक्टोबर 12 की खुटनमदा मणिपुर की सप्लाई हाइबा हेडलाइन मे 15 अमसुंग जून अमगी मरम खरदंग हाइबा कलम असिदा थेंगनरी मसीगा लोइनना चही अदुगी अक्टोबर 5 की खुटनमदा पुखाव लाइन सोरोकी खुदोंग चादब फिबम हाइदुना मियामना लंबी चथोक चसिंदा थेंगनबा खुदोंग चादब सिंगी मतांगदा मरी लेनब सिंगदा खंगहल्ली मणिपुर की आइन सभा की मतांगदा भारत की तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा लैरिबा निंगतम आंदोलन हैदराबाद की इरांग भारत लाकदौरिबा निंगतंबगी मतांगना चिंगबा मरिक चुमना फोंगदुना मियामदा पाव यौहल्ली अदुगा राजनीति की लमदा इराबोट की मायोक्ता लैबा मियोइसिंगना मंगोंदा सिरकपा मराल सेंगदोकपदा माबु ताथी ताओइना हुंदुना nganglakpa kaya ngakthokpada sengdokpada anauba juk chefongbu irabotna khutlai oina sijinnaki मतवसुमना खुनाई असigi राजनीति सेनमिटलोन समाज महिरोय नुपी की शक्ति लौमी सिनमी याउना सोथरब कांगलुपसिंगबु योखटप याउना लम कयादा मियाम गी मिट नाकोंग ओइनबा लमयानबा हिजम इराबोतना जर्नलिस्ट अमा ओइना थबक तौरम की हाइबसी हाइमनब थोकते जर्नलिज्म गी लमदा खुदमाबा लमयानबा सिना पिरंबा खुदोल अदुना ngасidi मणिपुरदा जर्नलिज्म मपुंग मरै फारे गणतंत्र चटपलेबाक असigi जर्नलिज्म की लमदा थबक तौरिबसिंगना मियामना थेंगनरिबा अवाब पुथोक्तुना खंगहनबा अमदी गणतंत्र की मरीसुबु युम्बी ओइना मथौ तौबना लमयानबा हिजम इराबोट की मफमदा उत्पा असेंबा इकाई खुमनबा ओइगनी मतंगसिदा आकाशवाणी इम्फाल की पाव कांगबुना सेप्टेम्बर थाना लाकपदा लमयानबा हिजम इराबोट की मफमदा इकाई खुमनबा उच्चबा ओइना पुथोक्चबा अखनबा थौरम लमयानबा हिजम इराबोट अमसुंग महाक्की जर्नलिज्म लोइजरे थौरम असigi अइबा अमसुंग पुथोक्पा थोकचोम जोगेंद्रजित लांथोक सखिबसिंग ngangom किरण अमसुंग ओक्रम उमादिनी Maya